Nukpolawo medok benamia kata va eveningba TVG kabon konyenye ohine nana kojo alija egbefian ya enya deva jola nya pete minya kabonwa medbe makude enya ome alebe nya paplowa ne nya tonwa gase agakpo nisike gale eji mle nya tonton mia fe Ghana ngba yaji ayatala eveningba miao igvacho eve ngba TV ya mi jagbana mi anokpom ke bonu se na ai jin ha chela mi jagbana mi like ne mi share ne mi forward alebe novi wa chele takradi Kumasi kejetia tamali Kumasi tefe de siade ashiama tefe de siade ke bonwa ne mi aton a like ne nu sia no aton aiji ke bon menye de ka ko la fia onye papre your cameraman director Luciano Silvest eya ko ganye mi afa director le egbe won na ya sike le miasia ede mi ha che te fe de sade mi le ha che la ho aplawu suga kope te fe de sade ne le la no ha che na tun alike na mebe ma yin penya gia ever could egbe Coalition of Muslim Organization Ghana awusa to fe organization sikona be Komok Sikenya Coalition of Muslim Organization Ghana Komok wawe ko enyade dudunyade cover dale kiesi agodo be na wana Ghana to titru voter region to na wana chena watu ase kabo mi afa ngbe TV ache mi wona fetefe kabo le nyao fete mela eva kude mi afete mi le Ghana fi ya mi sebe nchu ple nchu wa do onu o alo wa de onu o nyonyu ple nyonyu ache wa do ade onu o ple enu gede sike le ugbo na be bisexual na mebe ma ponu ya opete tala o ya na be LGBTQI sike na be lesbian, gay, bisexual, transgender, queer and intersex ta le nu ya opete mela ebe kude Coalition of Muslim Organization ya obe omelonu ya kra be nu ya ton ajole mi afiton to mi afe Ghana yingba ya jia maton ajo kra le enu mela o Ghana mi a chemi sebe le enu mela mi ga sebe le nu ya o mea abe unchu plonchu wa do na wa mi antoto mi le Ghana fi President His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo aton azikwi be wa no nu ya o pete pon wona aton ayijia Ghana to Aloma Global Coalition of Muslim Organization Ghana obo omeno kra ta Nana Akufo-Addo te fe de sede olela ne jagba na wa kofa for poti ya ngba titim alebe waton ana Ghana to asebe nya te fe a yi sikenye Nana Akufo-Addo a me support nu ya e kama never yila me have ministerial positions allo maglobe ministerial leaders so sikonye ministers so MPs so judiciary workers so legislatures executive members so abe waton akwa fokoti ya ngba aglobe nu ya ma tan wa yijiwa wa che avasre gbe wa che ozipi o me to le nya de ke gblomo e kama che never ya me have Christian religious bodies sike wa globe sike osofo apostle prophet o nuka reverence o open association ya sike nya be Christianity bodies o Aloma Global Christianity councils o wa che vasere gbe ma ton ko afokot aya krava le kokedi now e kama che never ya traditional leaders o sike ona be efianyonu efianwuchu ojiami chief councils won che vasere gbe o meton ko afokoti ayingwa enya vale kokodi voa enya vava wonye eyatala midibe mnya na wo ha che no wasegome titru mia o ebe ngba
TV a me di be mi a che wa san come be nu ya ma tan IG egbe IG echo in fact elle te teremian ngala gbegbe be wa tan wa zipinu ya wa no ji ma va sere to extend bela obe no wa na o te fe wa tu o fe office alo wa bu o fe office so alebe wa tan wa no operating wo medwe man na me a che me asego mebe school abe primary school so JHS school so secondary SHS school so tertiary school so polytechnic school so nursing training and other stuff so o achole alebe odbe wa call lesbianism gayism nyonyo wa dono unchu wa dono akokude alo wa tutunu ya opete ako schools ma o me a anyenu sike na vio ayi school agba ma va sro na de ka bo gay o va sro ko be na onyanyo unchu a gay o va sro ko be na nyanyo nu ha chela lesbianism yo va sro ko be ke bon wa e do na be bisexual kra in fact e menyale ko wonel ala be na me wona nu ma o ke bon wa be di ba na Ghana to na wanya titiro Afeningba TV nu tolao na wanya be enya ele koko diga kakia mi la bloge it is so funny kakia mi agbele krokro na mebe ma wunu a Medibe is excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo na wasa na wagase nyi ba ne me ko apa for kotida ingba titim ne se na wagase nyi ateremiaji kabonwa Kristo to minye Bible crampo ala me support numa kanu fika inu ma cho amema odibe wa invest numa ade God ma wonya alomia mi me nyamia pe right wo a mi be le Bible srom wo a kanu kaile fu de na mi o atala ne le mi akpoma maka yo nye nko ke nko nyenye ohini na kojo alija Afeningba TV yen ke kpom lele don't try me na it was rough mi achela we will never give up mi aga black because we don't support that kind of immorality